Bishabaneles sukile walkila yamba lokano yuhelta walkila tu chikulil tele Yucatán lenuk besahil kutsuak anta ti palalo mako kohano ti cancer mehem palalo yetel beshon lak silobo te tu nahil to oral hospital oran holin tanto mun halachi Yucatán merecibelo dosal kuchtun tak tu kahil tun sotuta te lo yan tu chupaleti Camila Cetina Suaste yan talamilti yola tu men maseteng ucha hetsu ilal yanti leucemia halachi Yucatán takpa ichile shimal me tu beta tu kahil sotuta kuchtun ila bishanik le chupalo ka bisa tile anta hil hetsanu tsabal tile kan nup ukapel winalil ka kapel mesobo kusabal tio 2,000 pesos etel beshambal handbil yetula basho tsapti chalu yantalo ubinu bisko ba etele bishubinu kustalo el kohane lo ushan 30 upelo junil me yahilo beta tinajo yetel yokol mana upelo millonil peso kupson la 200 supel el saco el fertilizante 230 ukahailo tunshan usenta el cap tak pasan ichile me yahilo Gerardo Kushim Alfaro Halachi, Lumil Yucatán, Shanetu Hecapto, Ukuchilil, Ucaba Instituto de la Mujer, y este Ukuchil Centro Violeta, Betun Uchik, Levato, Kahil, Gelo. Chile que no gusta lunat sala y Antonu Hetzel, Kahlu Tzabal, Le Anta Hilo, Tilenuk, Besahiluka, programa peso a peso, Tijelas Mectan Kahilo, Bitzao, Helbit, Ujol Popilo Mulay, el desarrollo rural, Jorge Díaz Loesa, Ti 17,000 un Tulul Maco, Tucato, Le Anta Hilo, 95% Tsokushak Altali. Lola le tiletio con Carlos Zabale anta hilo taktun yo col 140 millones de pesos todo tu la cabele ti anta hil kun sabil tiale mako katleti anta hilo Ayuntamiento Lucahil temas yetel dif tulumi le Yucatán tu hetsamo upel mulme yahikubet ko letio kin kamikesh me yukaba le kuchi le tushku yuchule hanalo kuyal alti espacio de encuentro y desarrollo tije las mektan kahelo yantush kubeta bajant bil ujol popil tushan dif tulumi le Yucatán yete ukaba dik desarrollo comunitario le tisa mena makosai tun takpa yarilale me yahil helo 72 un tulunu kuchkole lo takpa halo yalu beto le hanal sansamal tilemako helo So kung haipel kino kaha kubino chukule pulpo te ichka nabi lehelo lehela ma haipel nubing yashuk inil agosto ukahal uhokol mako chukik letie bahelo beyutsak ohel betusha Enrique Sánchez uhtulu hol popilo umolail chukul kai kana impesca que letie meya kubet ko baletra hachtal talamiltio yola letie seten barro kuchlo ulak bashil legan tak chak alilo wa bashe uletio yashku hok salo tukate ichka nabil matu patalo bino ya pachumtene le uhet el bishenik malobil letie pulpo belo hunelo esik malo pulpo ko hok salo ichiluk inilo kun kahle me yahilati kun tsok balu u haipel kinil hetsang uyantatio le hunilo kukati ke kapatak ubay kun tale ubay u heltumen usale hunjo chal umeyaho tunshan letio yang ulago pelbal belachta ku meyahlunukul el internet diap kachmako machen way hoet lagan tulaka tushol kabil chembastun hane yan kine ku tokol yabach balti maktel internet ku tu sumak ku tokol tum tak helas basho yanti tak tak in mak ku lux bilti ku yalalti ciberataque be yukaba le bahelo le la machenti mako ku yuchli taktil empresa o mehenta ko mach senukta ko tulakal tushili yan bashak alil beta be ku yesik tumine 36% letie empresa boya no ubol ko wabash ti masho kumantio yo la wabash kascha ichilenuk besahil kubet ko letio bo so ko le empresa bo ma sete ya tak intio chalu umeyatiko le talamil ko yuchlo tulumil México 36% tile empresa ba letio tunshane masho bet ke talamila yanu tak pahalo telo bashko yuchlo el empresa no hoch mas nochi mehentak telo tulakle no kulir yashantio bo kuyantal talamiltio yetel umeya ho etel no kulir interneto takti kuchil el empresa upastal uchabalti uchikulilo tushian bukatak yanti tulakal babilo kuyalati ciberataque tulakle balo helo bakutasektun talamil tile empresa ba tumen mas seteyan tak intio utialu umeya ho yolo le bahela kutokole ba kukasawa bashe timak mana tipe kuchile yanshanu botiko letie baje kuyuchul helo chele bajil 50 walkil sutukila weimik ilbash viernes yanula basho kano dijo el tal weye tu kuchil tele Yucatán kalan tabash weiken ilbash